Oras bata bapa inang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pay maijalo hita rigapan sigano pari bata bani panurang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bamu bapa. Bani ganup diar layakmu. Nadup ijalohon hanami ari lopus ari das kubani panurang sogoton. Bapa, bayna siol ipukah kanami horja nami sigano pari. Ipondos kanami ma diri nami hubagas tanganmu. Asiham na magparguguhi. Ham na manorangi ura papikiran nami. Jan ham tongtong na mambubahon hanami sa ganjang nerion. Ibagas goran nakmuto Diyos Kristus Tuhan nami. Jalan manami rapakon tonggo namion. Amen. Bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus ijape na siya marianan bani panorang sugot nerion. Nabu isisihan namin marhiteon channel YouTube on. Regapan sigano paribata sa darion Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 ay matar surat bani buku sada Korintin sada ayat 8 na makatahon senon. Patutapon ni doon na siyam rosi ujung ni gabiseng siha taon be bani ari ni Tuhan Jesus Kristus. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Asibuy hita ibagas malas niuhur, ibagas na tetap marguguh, jana tetap uhurta, laho mandalani guluta sigano pari terlebih maai, ibagas na laho maparayak sura-sura ni hurta, maningon adong dotene napatuguhkon atape napatotapkon uhurta. Usihan ni sonon, ay mada, ulang mabiyar ham. Ang gulopus kam huli hunjai, ulang husambilu ham. Hapit siyamun lah kamardalan, asi ulang tartol suham. Totu anggu idihut kon hita ma hata ai, jana ijolom hita hata ai, gabe malas ma urta, jana ibutuh kita aha si bahenonta, jana si horja hononta. Sonai mahita ganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hata ni nebata nagabisuluh bata. Ibagas na mandalani guluh ta sigano pare. Bani panorang sogoton ibere panotap hubata. Bahasa nebata sandiri marhiti Tuhan Yesus Kristus. Napatotapkon hita das kubani rosi ujung ni guluhta. Jana das kubani parohne Tuhan Yesus Kristus napa dua halihon. Ahado artini ai, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tongon, domma itobus Kristus hita. Tongon, idop do uhur ni nebata hubata. Tongon, iramotkon nebata do hita. Tongon, ibubai nebata do hita. Marhite tunina passing ibagas na mandalani guluta sigano pari. Tapi maningon dohomani takas bata. Porini petongon ipasu-pasu nebata hita. Ihasomani hita marhite tunina passing. Jana lampitah ai. Ibere dohomani hubata. Si bere-bere ni tondoi na passing. Tapi anggo persoalan sigano pari. Na idupak kon hita ibagas parguluhanta sigano pari seng anjay marna bois janah rado humani pagati suluk sitaronon sonai agi hasusahan apa persoalan perguluhan nabuy mambahin hita gabi galek janah gabe madabu. Nah halani aima maningon do hapeni ididah kita isedo nabuy mambahin hita. Asi ibagas nalaho maparayak sura-sura ni uhurta, nalaho pasaukon sura-sura ni nebata, tetap kita margugu ibagas guluta sigano pari, dingat kita ma. Ibagas haganupan persoalan ni perguluhan taon. Bahasa maningon tetap do kita, fokus hubani Tuhan Yesus Kristus napatotapkon hita.
patotapkon hajongjonganta, patotapkon haporsayaonta, patotapkon hadirionta ilobe-lobe ni nebata bahasa seng sihataon hita das kubani ari ni Tuhan in. Jadi anggo Tuhan Yesus sendiri do na patotapkon hita das kubani ari ni Tuhan in. Nah, na perlu si bahenonta aima ase tetap hita fokus hubani Tuhan Yesus Kristus ase ulang gabegale kita. Por ini pe idopak kon hita bagi-bagi ni hamahulon ibagas parguluhan taon. Bagi-bagi ni persoalan ibagas nalau maparayak sura-sura ni hurta. Halaniaha halani Tuhan Yesus na patotap kon hita jana tanggung jawab ta aima ase tetap kita fokus martengir ni hurubani Tuhan Yesus jana mapardiate aha na pinodah kon ni hubata jana ihurjahon hita idalan kon hita ai ase ibagas malas nihur hita jana boy ilupusi hita jana basah kita humbani bagi-bagi ni persoalan na idopak kon hita ibagas parguluhan taon. Halaniaha si jolomonta ase tetap marguguh kita, si jolomonta ase tetap semangat kita aima halani Kristus na patotapkon hita seng sihataon hita das kubani ari ni Tuhan in. Amin martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa ase ibagas tetap niuhur lahu mandalani guluh nami sigano pare. Ase barang ahape tongon sedopak kono nami bani perguluhan nami sigano pare tenger uhur nami. Ibagas ham do tongon boy jupahan malas niuhur, boy jupahan gogo, tarlobi pasu-pasu na humbamuin. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Jalo hamba pasu-pasu humbani Tuhan ne batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata Bapa. Apa persauran ni tundui na pasingma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan, bapay nang nalongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ando harmatongon, Tuhan ta Diyos Kristus, napatutap kon lakah ta, napatutap kon guguh ta, napatutap kon pangarapan ta, mandalani guluh si ganuk ari. Ase, totap ibagas malas nihur, jana totap ibagas guguh na bayu na humbani Tuhan in ita, pasalosehon horjata, tanggung jawab ta sa ganjang niarion. Shalom.